Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Я приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Damit drücke ich aus, das, was ich heute sagen möchte, nicht meine Weisheit ist. Это то, что я хотел бы сказать сегодня, выразил в одном предложении. Sondern immer wenn wir predigen, ist das eine Weitergabe der Wahrheit unseres Herrn. И каждый раз, когда мы проповедуем, это просто передача истины нашего Господа. Wir können auch gleich weitermachen und die anderen Kinder segnen, denn morgen gehen sie wieder in die Schule. Мы можем продолжить и дальше благословлять детей, они завтра пойдут в школу, остальных пастор подсказывает, в конце будем делать. Diese Woche kam eines Morgens plötzlich ein Mann aus der Gemeinde bei mir vorbei. На этой неделе один человек из церкви утром пришел к нам домой. Er hatte sich gerade mit seiner Frau gestritten. Как раз только поссорился со своей женой. Und wollte von mir hören, wie er mit seiner Frau umgehen muss, damit sie versteht, damit ihr geholfen werden kann. И хотел, чтобы я ему подсказал, как ему со своей женой повести себя, чтобы до нее дошло, чтобы ей можно было помочь. Und vor ungefähr 2 Monaten hatte ich schon mal ein Gespräch mit ihm. И уже 2 месяца назад примерно я уже разговаривал с ним. Und habe ihm gesagt, was er machen soll. И говорил ему, что он должен делать. Er hat es aber nicht gemacht. Но он этого не сделал. Er war der Meinung, die Frau ist das Problem. У него такое мнение, что в жене его проблема. Nun, wir haben häufig, wenn es um Ehe und um Seelsorgefragen geht, merken wir, dass das ein Resultat ist von einem langen Vorprogramm. И часто, когда мы занимаемся душепопечительством или беседами о семье, то мы обнаруживаем, что мы дело имеем с результатами, которые уже длительное время накопились. Dieses Ehepaar hat schon länger Probleme. И эта пара уже долгое время имеет проблемы. Aber sie waren nie auf einem Eheseminar. Но они никогда не были ни на каком семинаре по семье и браку. Wir haben uns in der Gemeinde Eheabende 4-mal im Jahr, waren sie nie da. И мы 4 раза в год делаем такие вечера, где можно узнать о браке, больше о семье. Они ни разу там не были. Und ich habe dann gesagt, wechselst du deinen Reifen am Auto erst, wenn er geplatzt ist oder schon vorher? Я его спросил, ты когда меняешь колеса на машине, когда они уже лопнули или еще раньше? Du erwartest, dass du dich nicht investierst in die Ehe und die Wahrheit Jesu nicht lernst. Und wenn das geplatzt ist, dann plötzlich muss der Pastor kommen und alles wieder ganz machen. Ты не инвестируешь в свой брак, ничего не делаешь, и когда все разваливается, ты хочешь, чтобы пастор пришел и все решил, все проблемы. Aber es ist eure Ehe, ihr müsst daran arbeiten. Но это ваш брак, и вам нужно над ним работать. Und wir können helfen und die Wahrheit И weitergeben. мы можем помочь и подсказать истины определенные. Und komischerweise, wir haben in 2 Wochen bei uns in der Gemeinde ein Eheseminar. И странным образом у нас через 2 недели Haben sich die beiden auch dort nicht angemeldet. про семью и брак, они тоже туда не собираются. Und ich wollte ganz kurz erwähnen, ich habe die Erlaubnis, in 2 Wochen ist ein Eheseminar von Freitagabend und Samstag den ganzen Tag. И я хотел бы немножко упомянуть, в пятницу, Das ist am 25. 26. 25-26 сентября, пятница и суббота. Das ist Claudia und Eberhard Müller. Claudia и Eberhard Müller. Das sind einer der kompetentesten Leute in diesem Bereich in Deutschland, haben viele Bücher geschrieben. Это одни из наиболее компетентных людей в этом смысле. Они много книг уже написали. Viele Seminare gehalten. Очень много семинаров провели. Vielen Ehen geholfen, vorher und in der Ehe und auch wenn es schon weiter fortgeschritten ist. Очень многим семьям помогли до брака, во время брака и даже уже когда люди долгое время в браке. Unsere Ehe ist somit das Zentralste neben der Beziehung mit Gott, wo wir in unser Leben investieren können. Наш брак – это одно из наиболее центральных вопросов после отношений с Богом, над которыми нам нужно работать. Wenn wir in der Ehe Einheit haben und eine Harmonie haben, hilft es uns in der Arbeitswelt. Когда у нас в браке гармония и единство, это помогает нам в мире, где мы трудимся и работаем.
Es hilft uns in der Einheit im Umgang mit den Kindern Это помогает нам, единство помогает нам в отношениях с детьми und in vielen anderen Bereichen. и во многих других вопросах. Wichtig bei diesem Seminar ist, man muss sich jetzt in den nächsten 2-3 Tagen anmelden. Und es kostet pro Ehepaar 100 € inklusive Mittagessen. Важно то, что нужно за следующих 2 дня, если кто-то хочет посетить, записаться туда. Это стоит 100 евро за пару. И еда включена. Wenn man zum Eheseminar За пару. Wenn man in die Ehe investiert oder wenn man so ein Seminar teilnimmt, heißt es nicht, dass die Ehe schlecht ist. Если вы в таком семинаре участвуете, это не значит, что у вас плохой брак. Es gibt Leute, die sagen, ich gehe nicht zum Eheseminar, aber uns geht sehr gut. И некоторые говорят, ну я на такой семинар не поеду, у нас все хорошо. Oder ziemlich gut. Или вроде неплохо. Ich weiß nicht, was für ein Auto du jetzt gerade fährst. Я не знаю, на какой ты машине сегодня ездишь. Aber ich glaube, du hättest kein Problem, ein besseres Auto zu bekommen. Но я думаю, что в этом никакой проблемы нет, если у вас будет машина получше. Und ich glaube, niemand hat einen Schaden daran, wenn die Ehe noch besser wird. Я думаю, что никому не повредит, если ваш брак станет еще лучше. Was ist das Hauptthema in den Nachrichten in dieser Zeit? Что на сегодняшний день основная тема в новостях? Flüchtlinge. Bеженцы. Wie geht's euch mit der Flüchtlingsfrage? Как у вас тут в вопросах беженцев? Begeisterung, Euphorie, lasst die armen Leute kommen, wir wollen helfen. Вы прям в эйфории, что бедные люди едут, и вы готовы помочь? Schließlich sind die meisten von hier auch aus einem anderen Land gekommen. В общем-то, почти все здесь тоже с другой стороны куда-то приехали. Oder ist dann, da sind viele Moslems dabei. Ich weiß, das ist niemand. Wahrscheinlich viele IS-Kämpfer noch dabei. И может быть еще и вот эти вот военные, которые... Und die kommen so unkontrolliert rein. И они так бесконтрольно сюда заезжают. Was für Gefühle haben wir? Какое ощущение у нас? Schließlich wollen wir, dass es Deutschland gut geht. Вообще-то мы хотим, чтобы в Германии хорошо было. Und den Menschen in Deutschland Sicherheit ist. И для людей, чтобы была уверенность здесь, надежно. Und diese Fragen bewegen unsere ganze Gesellschaft. Этими вопросами занято наше общество сегодня. Man wird auch von den Medien manipuliert in die eine oder in die andere Richtung. И медиа, средства информации направляют, манипулируют людьми либо в одно, либо в другое направление. Mir ist eine Sache aufgefallen bei den Я одно заметил при этом всем. Wir haben als Bewohner in Deutschland haben wir ein Interesse, dass es Deutschland gut geht. Что мы, как население Германии, заботимся о том, чтобы Германии жилось хорошо. Dass unsere Kinder eine gute Zukunft haben, dass genug Arbeit da ist, dass Wirtschaftskraft da ist, Sicherheit da ist. Чтобы нашим детям хорошо жилось, чтобы работы хватало, чтобы экономика функционировала. Aber ich möchte uns mal eine Frage stellen. Но я хочу задать один вопрос. Sind Sie in erster Linie ein Bürger Deutschlands oder ein Bürger des Himmels? Кем вы являетесь в первую очередь? Гражданами Германии или же гражданами небес? Machen wir uns auch so viel Sorgen und Gedanken um die Zukunft des Reiches des Himmels, wie wir uns im Moment Gedanken machen um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland? Переживаем ли и заботимся ли мы за будущее Царствия Небесного, так же, как мы сегодня переживаем про будущее Германии? Wenn wir wirklich mehr in unserer Identität sind im Reich des Himmels, dann müsste doch unser Sinnen, unser Denken, unsere Mühen, unsere Vorbereitung doch in die Richtung gehen. Mehr als wenn wir uns mit Angst oder mit Sorge Deutschland angucken. И если мы на самом деле заняты вот этой вот идентичностью небес и небесными ценностями, то тогда нам необходимо больше заботиться о Царстве Небесном и об его интересах, чем за интересы Германии. Deutschland wird es irgendwann mal nicht mehr geben. Германия когда-то исчезнет, ее не будет. Das Reich des Himmels wird es für immer geben. Небесное Царство будет всегда. Für alle, die hier umgezogen sind nach Deutschland und
im Ausland auch schon Gläubige waren, Для тех, кто приехал сюда в Германию и там, за границей, был уже верующий, ihr wart ein Teil des Reiches Gottes in dem Land und seid auch hier ein Teil dieses gleichen Landes. вы были в той стране, где вы были, уже частью Царствия Божьего, и приехав сюда, вы все еще остаетесь гражданами. Nun, wir haben auch eine Aufgabe dort, wo wir leben, ein Segen zu sein und für das Land das Beste zu suchen. И у нас, конечно же, есть задание там, где мы живем, приносить пользу, быть благословением, и чтобы там было хорошо. Aber ich möchte euch mal ein bisschen über eure eigene Staatsbürgerschaft aufklären und es schmackhaft machen. Но я хочу немножко вас заинтересовать, заинтриговать именно нашим гражданством настоящим. Ihr seid Bürger des Himmels, für alle, die gläubig sind. Вы граждане небес, те, которые верующие. Für alle anderen, Для всех других, guckt mal euren Pass genau an. посмотрите на свой паспорт точнее. Ist da ein Visum drin für den Himmel? Есть там виза в небеса? Ohne Visum, ohne Jesus Christus und das Blut kommen wir dort nicht rein. Без визы, без Иисуса Христа, без Его крови никто не может туда попасть. Wir können nicht darauf hoffen, dass irgendjemand die Grenzen aufmacht und wir mit dem Zug einfach so in den Himmel Мы reinfahren. не можем надеяться на то, что кто-то когда-то границу откроет, но мы прямо поездом туда заедем. Es gibt einen Weg durch Jesus Christus. Есть только один путь через Иисуса Христа. Aber wir sollen uns bewusst machen, wo wir hingehören, zu was für einem Reich wir eigentlich gehören. Но нам нужно осознать, куда мы принадлежим и в каком мы царстве вообще. Für viele Leute ist der Himmel so irgendwo verschwommen, ganz oben in Zukunft, wir wissen nicht so genau. Для многих людей небеса просто что-то такое размытое понятие, где-то Aber der там Himmel ist далеко мы когда-то придем. ein realer, tatsächlicher Ort. Но это настоящее, явное место. Vieles dort sieht sehr ähnlich aus wie das, was wir hier erleben, nur ohne die negativen Dinge. Многое выглядит так же, как здесь, но без негативных вещей. Wir lesen in Offenbarung zum Beispiel, vielleicht schlagen wir das kurz auf, Мы читаем в Откровении, например, сейчас откроем, 22, 22 глава, die ersten Verse. первые стихи. Die sind wahrscheinlich schneller. Das ist immer so mit den neuen Bibeln. Und er zeigte mir den Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall. Und er entspringt dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss nach beiden Seiten hin sind Bäume des Lebens, die 12-mal Frucht tragen. Jeden Monat spenden sie ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Еще раз первый. 1 und 2. Первый и второй стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Wir wissen von diesem und von anderen Versen, da gibt es Häuser, И мы знаем из этого, из других стихов, что там есть дома, da gibt es Straßen, там есть дороги, da gibt es Bäume und Früchte, есть деревья, плоды, da gibt es Tiere, auch Pferde, есть животные, da лошади, gibt es andere Wesen, другие существа, Wasser, вода, der Kristallsee, кристальное озеро. aber dann gibt es im nächsten Vers, Но в следующем стихе nichts Verfluchtes wird dort mehr sein. нет ничего проклятого там, что Es несет wird проклятие. in den wunderschönsten Gärten kein Unkraut sein. В самом красивом саду не будет никаких сорняков. Und wenn du nach draußen gehst, kommt da keine Mücke und will die Malaria weitergeben oder sowas. И когда ты выйдешь на улицу, там тебя не укусит какая-то малярийная муха. Es wird uns vieles an die Erde erinnern, aber auf einer ganz anderen Dimension. Будет все напоминать землю, но в другом, совершенно на другом уровне. Es spricht dort von einem Licht. Der Herr selber ist das Licht und wir brauchen keine Beleuchtung mehr. Keine Здесь Sonne. сказано о свете, и сам Господь является этим светом, и там тьмы не будет. Das sind Engel, da ist Musik, Там Trompeten. ангелы, музыка, трубы. Da freut sich Paul drüber. Пауль, конечно, радуется. Harfen soll es auch geben. Арфы тоже будут. Und ich bin mir sicher, auch mit Keyboard-Fähigkeit und Gitarre kann man auch. И я думаю, что если на гитаре играете и на киборде Da тоже. gibt es Palmenzweige, Есть ветви пальмовые, also muss es Palmbäume geben. так что будут Es пальмовые gibt деревья. Mauern, Стены есть.
Es gibt einen Belag, Straßenbelag, glänzendes Gold, Есть покрытие дороги, Edelsteine, сияющее золото, das Perlentor. драгоценные камни, жемчужные ворота. Und viele Leute, die dort waren, Im beschreiben Norden- sehr viele Dinge, die sehr ähnlich sind wie das, was wir hier Те вещи, lesen in которые der Bibel. похожи на то, что мы знаем и что описано в Библии. Es wird keine Schmerz, keine Tränen, keine Sorgen mehr Не geben. будет боли, ни слез, ни проблем, ни переживаний. Und Paulus erklärt oder erzählt, dass er mal hinaufgenommen wurde in den Himmel. И Павел рассказывает, что он когда-то был взят на небеса. Wir lesen vom reichen Mann И мы und читаем von про Lazarus, человека и про Лазаря, die beide gestorben sind. которые обои умерли. Der eine gläubig, der andere nicht. Один был верующий, другой нет. Wir wissen nicht genau, in welchem Ort sie waren, ob das so ein Vorhof war. Jedenfalls war eine große Schlucht. Da waren die Gerechten, hier waren die Ungerechten. И мы не знаем, или это было уже там, где они должны были быть, или просто предожидающее место, между ними была пропасть, и один другого мог видеть. Und die Ungerechten, der reiche Mann, der sagt, Lazarus, И ich sehe несправедливый, dich da auf dem Schoß Abrahams. богатый человек говорил: Лазарь, я вижу тебя Tauch там. doch mal deinen Finger ins Wasser und komm und Na груди benetze богатого. meine Lippen. Ich vergehe hier von diesem Schmerz, von dieser Hitze. Опусти твой палец в воду и приди смочить мне язык, потому что я умираю от боли. Lazarus sagt, unmöglich, hier ist ein großer Abschnitt, wir haben keine Verbindung mehr. И Лазарь говорит: это невозможно, между нами большая пропасть, мы больше связи никакой Und не er имеем. sagt, kannst du wenigstens jemanden schicken zu meinen Brüdern, denn die kommen genauso hierhin, wo ich bin. Он говорит: может быть, ты можешь хоть кого-нибудь послать туда, к моим братьям, чтобы они сюда не пришли. Und er antwortet, sie haben die Schriften, sie haben die Propheten. Und ich Wenn sie denen nicht gehorcht werden, werden sie auch nicht auf jemanden hören, der von Toten И aufersteht. пророки, если они этого не слушают, то тогда не поможет, если даже кто-то с мертвых восстанет. Also wir lesen sehr viel vom Himmel und von der Welt, die danach kommt. И мы читаем очень много о небесах и о мире, который придет. Ich möchte ein paar Dinge über den Himmel und über unsere Identität dort sagen. Das eine habe ich schon angefangen. Der Himmel ist ein tatsächliches Land. Я бы хотел немножко сказать о нашей личности и о небесах. Es ist wie Небеса — это ein страна, Land, in dem man lebt. как страна, в которой человек живет. Und in diesem Land gibt es Bewohner. И в этой стране есть жители. In Hebräer 11, 13 bis 16. Евреям 11, 13 до 16 стиха. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Если можно еще раз открыть. Hebräer 11, 13 bis 16 müsste das sein. 11 глава с 13 до 16 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Und hier spricht der Schreiber von Hebräer И здесь пишет автор послания über евреям Abraham und all die anderen Heiligen, die er zitiert. об Аврааме и о других святых, о которых он упоминает. Er sagt, die haben nach einem anderen Bürgerrecht Ausschau gehalten. И он говорит, они все искали другого гражданства, к лучшему Ein стремились, besseres, ein himmlisches. лучшее, небесное. Denn bis dahin waren sie nur Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden. Потому что они были странниками и пришельцами на Aber земле. sie haben ein Vaterland gesucht. Но они искали родины, Das Land des Vaters. страну отца своего. Sie haben gewusst, wir sind nicht von dieser Welt. Они знали, что они не от этого мира.
Genauso wie wir wissen, obwohl wir geboren sind in der Ukraine oder Russland oder Deutschland, Так же, как мы знаем, если мы родились даже в Украине, России или в Германии, wenn wir unsere Identität in Jesus Christus haben, da ist ein anderes Bürgerrecht in uns. если наша личность в Иисусе Христе, то мы принадлежим другому гражданству. Und in jedem Land brauchst du eine Genehmigung, um dazuzugehören. И в каждой стране вам нужно разрешение, чтобы принадлежать этой стране. Du kannst nicht einfach wählen, sondern du musst mit den Werten des Landes und mit der Zukunft des Landes, vielleicht sogar mit dem Militär des Landes, dich engagieren und einverstanden sein. И вам нужно согласиться с правилами, которые в этой стране, с прошлым, то есть с будущим и с армией идентифицироваться. Wir sind gerade von Indonesien wiedergekommen. Мы вернулись из Индонезии вот только Und недавно. es ist interessant, man kommt in ein Land rein Это очень интересно. Вы заезжаете в страну, und dann steht immer in der Passkontrolle, zum Beispiel in Indonesien, für indonesische Staatsbürger, für Ausländer. и на паспортном контроле, например, стоит одна возможность, окошко для граждан Индонезии и для иностранных граждан. Bei den Indonesiern geht es immer ganz schnell. И индонезийцы очень быстро Die проходят. Ausländer, die müssen erstmal durch ein Formular durch, ein Stempel, Visum, ihr dürft rein oder ihr dürft nicht rein. Иностранцы сначала заполняют формуляр, потом получают печать, и потом решается, могут они получить визу, могут они заехать в визу. Umgekehrt, wenn wir hier hinkommen, dann ist es leichter für uns. Наоборот, когда мы возвращаемся назад, тогда легче для нас. Die gucken nicht so genau nach, wie lange warst du weg, wo gehörst du hin. Они не пересматривают настолько точно, ты откуда, где ты Gucken, живешь. deutscher Pass, deutsches Gesicht, kommt durch. Смотрят, немецкий паспорт, немецкое лицо, проходи. Aber die anderen, die nicht EU-Bürger sind, die kriegen eine lange Prozedur. Но те, которые не европейские граждане, у них долгая Und процедура. ohne Visum kommen die nicht rein. И без визы они не заедут. Nun, der Himmel ist ein Vaterland. Но небеса — это отчизна, Wir brauchen отцовство. ein Visum, das gültig ist. И нам необходима виза, которая действительно. Einige sagen, oh ja, ich bin getauft worden als Kind, das ist mein Visum. Вы скажете, да-да, меня крестили в детстве, это моя виза. Ich war lange in der Kinderstunde. И я долго ходил на детские Ich служения. komme immer wieder zum Gottesdienst, das ist mein Visum. И я был в служениях, и это моя виза. Das Visum, das wir brauchen für dieses himmlische Vaterland, ist Jesus Christus und seine Erlösung. Виза, которая нам нужна для того, чтобы быть гражданами небес, это Иисус Христос, Спаситель. Und dieses Land ist unsere wirkliche Heimat. И эта страна и есть настоящая наша Родина. In diesem Text haben wir gelesen, die haben ein besseres Land ersehnt. В этом тексте мы прочитали, что они стремились к лучшему, Ein то есть к небесному, himmlisches. к небесному. Deswegen sagt auch die Bibel, sammelt euch nicht die Schätze hier auf Erden, sammelt sie im Himmel. Поэтому Библия говорит, не собирайте сокровища себе на земле, собирайте их на небесах. Und wenn wir wirklich dahin gehören, dann werden wir nicht nur einseitig hier auf Erden gucken, dass es uns gut И geht. если мы на самом деле туда принадлежим, то тогда мы не будем смотреть, чтобы только нам здесь хорошо было. Obwohl wir hier auch verwalten müssen und umgehen müssen. Хотя нам и здесь нужно хорошо управлять и относиться правильно ко всему. Es ist besser, dieses Land ist besser in all seinen Richtungen. Эта страна лучше во всех направлениях. Das Wort heilig heißt ja eigentlich abgesondert. Слово «святой» — это значит «отделенный». Wir haben vorhin gehört, eine heilige Nation. И мы слышали «святое наследие». Das heißt, wir sind zwar hier, aber wir sind abgesondert, wir gehören woanders hin. Мы пока здесь, но мы отделенные, мы принадлежим куда-то к чему-то другому. Wir sind geweiht dem Herrn, Мы посвященные в Господе, nicht von dieser Welt. не от этого мира. Deswegen sagt Paulus in Philipper 3,19, Поэтому апостол Павел говорит Филиппийцам 3:19. er warnt uns, dass wir nicht unser Verstand, unseren Kopf auf die weltlichen Dinge konzentrieren, Что мы в нашем разуме концентрируемся не на мирские дела, sondern dass wir uns ausrichten auf den Himmel. но мы направляемся, думаем больше о небесном. Und Jesus sagt, in diesem Kontext sagt Paulus zu den Thessalonichern, И апостол Павел в этом смысле фессалоникийцам пишет следующее. ermahnt euch und ermutigt euch, dass ihr gotteswürdig wandelt. Утешайте
и ободряйте друг друга, чтобы вы ходили достойно Бога. Nun, Jesus hat selber gesagt, Иисус mein сказал, Reich ist nicht von dieser Welt. мое царство не от мира сего. Wir müssen den Spagat hinbekommen, mit beiden Füßen in dieser Welt zu stehen und mit ganzem Herzen in seiner Welt. И нам нужно научиться на этом шпагате стоять, двумя ногами быть на земле, но своим сердцем быть там. Wir wollen nicht weltfremd sein, die von nichts eine Ahnung haben, die noch 500 Jahre in der Vergangenheit leben. Мы не хотим жить чуждыми этому миру, отставшими, которые живут так, как 500 лет назад жили когда-то. Aber unser Ziel ist es nicht so zu sein wie die anderen in dieser Welt. Но наша цель не обязательно быть таким, как все остальные в этом мире. Wir haben eine Ausrichtung zum Himmel. У нас есть направление к небесам. Nun, dieses Reich hat ein Land und es hat einen König. Это царство имеет землю или место и царя. Kolosser 1, 13, 14, ich zitiere daraus. Колоссянам 3, 1, 13, 14. 1 глава, 13-14 стихи. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis Он спас нас от власти тьмы und versetzt in das Reich oder die Herrschaft seines Sohnes, и seiner Liebe. владение возлюбленного Сына Своего. Also wir haben tatsächlich durch diesen König eine Versetzung erlebt. Через этого царя пережили переселение. Wir waren in einer Situation und jetzt werden wir hineinversetzt in einen anderen Herrschaftsbereich. И мы перемещены были в другое Ein владение. anderer Herrscher, ein Другой König, властитель. der König der Könige. Царь царей. Das ist unsere neue Identität. Это наша новая личность, идентичность. Der Herr der Herren. Господь Und господствует. deswegen beten wir, dein Reich, o König, komme. И потому мы молимся, Твое царствие, Царь, да придет. Weil wir wissen, dein Reich ist besser als alle Reiche auf dieser Welt. Потому что мы знаем, Твое царство лучше, чем все Und царства je mehr von земли. deinem Reich sichtbar ist hier, desto besser geht es allen Menschen. И чем больше Твоего царства будет здесь на земле, тем лучше будет людям. Desto mehr Freiheit erleben wir. Настолько больше Desto mehr свободы мы будем. Freude ist da. Настолько больше радости будет. Desto weniger Tod und Abtreibung. Настолько меньше смерти и отвержения. Und wir wissen, dieses Reich beginnt nicht erst, wenn wir dort oben sind. И мы знаем, что это царство начинается не только тогда, когда мы туда придем. Es hat schon angefangen, aber es ist noch nicht in seiner ganzen Ausmaß. Это началось, но оно еще не в полноте своей еще пока что Es soll здесь. sich ausbreiten und ausbreiten und Но ausbreiten. должно расширяться, расширяться, расширяться. Also wir haben einen König, den Herrn Jesus Christus. Поэтому у нас есть Царь и Господь Иисус Христос. Aber wir haben nicht nur ein Land, Но у wir нас haben не nicht только nur einen земля, König, wir haben eine Царь. Bevölkerung, еще есть население, eine Gemeinschaft. общество, общение. Epheser 2,19. Ефесянам 2:19. So seid ihr nicht mehr nur Fremdlinge und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми своей Богу. Nun, wie gefällt es euch, mit Gott in einem Haus zu wohnen? Теперь, как вам понравилось бы жить с Богом в одном доме? Ich stelle es mir sehr gut vor. Я могу себе очень хорошо представить. Ich glaube nicht, dass es eine kleine arme Hütte ist. Я не думаю, что это маленький шалашик. Und ich glaube auch nicht, dass ich da Geschirr spülen muss und den Boden aufsaugen И я muss. не думаю, что мне там посуду придется мыть и пол заметать. Irgendwie kümmert der König sich darum. Я думаю, что как-то царь это решит, эти вопросы. Aber hier sagt er uns, wir haben nicht nur einen König, sondern wir sind eine Gemeinschaft, Но он говорит, у нас, eine Bevölkerung, die diesem König folgt. что у нас не только есть царь, но мы сограждане святым и своей Богу. Also, В обществе. ihr seid jetzt Mitbürger der Heiligen, Поэтому вы сограждане святым. Bürger dieses Landes. Граждане этой страны. Und damit haben wir auch Mitbürger, И этим самым у нас есть и сограждане наши. Nachbarn. Наши же соседи. Guck mal nach links und rechts. Посмотри-ка налево, направо. Vielleicht sitzt da gerade jemand, der in Ewigkeit dein Nachbar sein wird. Может, как раз кто-то сидит рядом, кто будет соседом там Ihr вечно. könnt euch jetzt schon mal daran gewöhnen Можно сейчас уже привыкнуть к этому und für ihn beten. и молиться за него. Oh, wir wollen ja gute Nachbarn haben.
Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind Familienmitglieder einer Familie. Важно так, настолько важно понять, что мы члены одной семьи. Aber wie das so ist in jedem Land, du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt ein Bürger dieses Landes werden, ohne dass du die Werte und das Zusammenleben in diesem Land schätzt. И как бывает, вы не можете быть гражданином страны какой-то, если вы не цените ценности и Werte und Zum Beispiel die Sprache. если вы не цените ценности этой страны, к примеру, язык. Ja? Wenn wir angenommen, wir würden jetzt nach Spanien umziehen, К примеру, мы поедем в Испанию, und wir sagen, wir würden gerne einen spanischen Pass haben, и мы скажем, нам хочется иметь испанский паспорт, aber wir mögen die Spanier nicht. но мы Испания вообще нам не нравится. Ja? Du gehst aufs Amt und die sagen in Spanisch, was kann ich für sie tun? И вы идете в какое-нибудь государственное учреждение, и вы говорите, и вам говорят на испанском, чем мы можем вам помочь. Sie haben ein wunderbares Land, ich würde gerne hier wohnen, aber kann man vielleicht die ganzen Spanier rausschmeißen? И вы говорите, вообще, мне нравится ваша страна, так хорошо было бы здесь жить. Можно было бы всех испанцев отсюда убрать? Oder sie lernen alle Deutsch. Или они все выучат немецкий? Nein, wenn ich in ein Land hineinkomme, dann bin ich eine Einheit mit der Bevölkerung. Если я приезжаю в какую-то страну, тогда я прихожу в единство со всем населением. Ich möchte mit ihnen kommunizieren. Я хочу с ними общаться. Ich habe ein Ja zu diesem Land. Я сказал себе «да» для этой страны. Ich habe Aufgaben und Pflichten in dem Land. У меня есть задачи и права и обязанности в этой стране. Ich gehöre dazu. Я принадлежу. Im Reich der Himmel ist es genauso. И в Царстве Небесном точно так же. Der Herr sagt, hier haben wir auch eine Gemeinschaft. Господь говорит, у нас тоже есть свое общество. Das sind deine Geschwister. И это твои братья и сестры. Wir haben hier Werte. У нас есть ценности. Wir haben hier Regeln. У нас есть правила. Wir haben zwar kein Finanzministerium, Правда, у нас нету Министерства финансов, aber wir haben Regeln im Umgang mit Finanzen. но у нас есть правила отношений правильных с деньгами. Wir schreien uns nicht gegenseitig an und beschimpfen nicht und reden nicht hinterm Rücken übereinander. Мы не ссоримся друг с другом и не разговариваем плохо за спиной. Wir segnen einander. Мы благословляем друг Wir друга. helfen denen, die schwach sind. Wir helfen denen, die schwach sind. Мы помогаем тем, которые Wir слабы. ermutigen den Menschen. Мы ободряем людей. Wir lehren einander. Мы Wir dienen наставляем einander in den Gaben, die er uns gibt. Мы служим друг другу дарами, которые Бог нам дал. Wenn ich in dieses Reich reinkomme, И когда я прихожу в эту страну, в это царство, dieses Land mit dem König, dann heißt es, dass ich auch ein Ja sage в эту zu der страну с Bevölkerung. царем, это значит, я говорю «да» всему населению, всем жителям там. Jemand sagte mal, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, das sind alles kaputte Leute. Мне как-то сказали, я больше туда, в эту церковь не пойду, все какие-то сломанные люди. Und diese Person war jemand, der nur Probleme hatte. И это был как Mit sich раз selber. человек, который только с самим собой постоянно проблемы имел. Wir müssen unsere Geschwister durch die Augen Jesu Christi И sehen. нам обязательно нужно увидеть наших Nicht братьев и nur- сестер глазами Христа. Nicht nur, was sie jetzt darstellen, sondern was der Herr eigentlich hineingelegt hat. Не только то, что сейчас мы можем видеть, но то, что Бог в них вложил. Mein Bruder, meine Schwester in Christus. Мой брат, моя сестра во Христе. Ich konzentriere mich auf das, was der Herr sieht, nicht was ich sehe. И я концентрируюсь на то, что Бог, Господь видит, не на то, что я только вижу. Und so können Menschen aus anderen Nationen uns manchmal näher sein als andere Deutsche oder andere Russen oder andere Ukrainer. Итак, люди из совершенно другой национальности могут нам быть ближе, чем из той национальности, с которой мы, немцы, русские, украинцы. Es ist interessant, wenn man in der Welt ein bisschen rumkommt, egal wo man hinkommt. Когда вы ездите по миру и куда бы вы ни приехали, Wenn wir in eine Gemeinde kommen, dann merkt man, das ist Familie. когда вы приходите в церковь, вы ощущаете, это семья. Man hilft sich sofort.
друг другу люди помогают сразу. Wenn meine Kinder ins Ausland gehen sollten, Когда мои дети должны были бы поехать за границу, ist der wichtigste Kontakt, dass sie dort eine gute Gemeinde vor Ort haben. то самый важный контакт для нас это, чтобы найти там хорошую церковь, где они будут. Das sind die Geschwister. Это братья и сестры. Wenn wir in Indonesien sind, Когда мы в Индонезии, die Leute aus der Gemeinde, das sind die nahesten Menschen. люди из церкви это как раз самые близкие люди. Die Sprache kann ganz verschieden sein, Язык может быть совершенно другим, aber sie lieben den gleichen Herrn. но они любят того же Господа. Und das spürt man. И это чувствуется. Gut, da gibt es noch ein viertes, die Verhaltensform, die Kultur Есть еще in четвертый diesem грань. Reich. Das Это, Land, то есть, есть страна, der König, есть царь, wir haben eine Bevölkerung, у нас есть население, aber da gibt es auch eine Kultur, eine но Verhaltensform. есть еще культура, способ поведения, Da gibt стиль es поведения. Werte. Есть ценности. Wir nennen das oft auch die Kultur der Ehre. И мы называем это часто как культура почитания. Man versucht nicht, sich selbst in den Vordergrund oder nach oben zu kämpfen, Человек не пытается пробраться наверх по головам других. besser zu sein als alle anderen Лучше быть, чем все другие. oder im Rampenlicht zu stehen, Или просто стоять в свете ламп. sondern man ehrt den anderen, man liebt den Но anderen. когда мы друг друга почитаем и любим, Das ist oft entgegengesetzt von dem, was wir auf der Erde erleben. и это часто совершенно противоположно того, что мы видим на земле. In Philipper 1,27 sagt Paulus: Филиппийцам 1, 1 глава, 27 стих, Павел говорит следующее. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, Только живите достойно благовествования Христова, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Hier beschreibt er sagt, Здесь он описывает и говорит, ihr sollt so leben, dass es würdig ist dem Evangelium. вам нужно так жить, чтобы это было достойно Евангелия, Dass ihr in einem Geist чтобы как в одном духе und einmütig miteinander kämpft. и совместно друг с другом в борьбе. Das beschreibt die Kultur. Это описывает культуру. Man setzt sich ein füreinander, man setzt sich ein für den König, für das Reich. Вы включаетесь в какое-то дело за других и за царство. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Reich Gottes ein ewiges Reich И ist. важно понимать, что это Царство Божие, вечное Царство. Jemand sagte mal über einen Christen, Кто-то сказал про одного христианина, der gestorben ist, который уже умер. er sagt, bevor er in den Himmel kam, И говорит, прежде чем он пришел на небеса, war der Himmel in ihm. небеса уже были в нем давно. Dieses Reich Gottes, diese Werte, Это Царствие Божие, эти das ценности, war schon da. оно уже было, присутствовало. Hier geht es eigentlich um Charakter, Речь идет о характере um Verhaltensformen. и о способе поведения. Und der ganze Charakter wird in der Bibel zusammengefasst mit einem Wort: И весь характер в Библии описывается одним словом. Liebe. Любовь. Liebe. Любовь. Und zwar nicht Liebe, die wir produzieren können als Menschen, И не любовь, которую мы производим как люди. wo ich sage, oh, ich habe Liebe oder ich habe keine Liebe, Когда мы говорим, у меня есть любовь или у меня нет любви. sondern wir werden Liebe. Но когда мы становимся любовью, Seine Liebe kommt durch uns durch. Его любовь проходит через нас. Kolosser 3, Vers 2: Колоссянам 3 глава, стих 2. Setzt euer Sinnen auf die Dinge von oben. Euer Denken, euer Sinnen. Настройте свои чувства, чувствования на небесное, Und dann ваше мышление на небесное. Да. О небесном помышляйте, а не о земном. ein bisschen weiter in Kolosser, dann heißt es, И дальше в Колоссянам, eure Rede sei mit Gnade gewürzt, чтобы слова ваши были приправлены солью, mit Salz, dass ihr für alles die richtige Antwort bekommt. благодатью, чтобы у вас был на всякое время хороший, правильный ответ.
Wir wissen, wie schnell es zu einem Konflikt, zu einem Streit kommen kann. И мы знаем, насколько быстро может какой-то конфликт или ссора начаться. Aber hier die Verhaltensformen des Reiches, von denen wir eigentlich stammen, ist anders. Формы поведения Царства Небесного другие. Und es ist interessant, die Welt erkennt die Menschen an ihrer И Verhaltensform. интересно, что мир узнает людей по форме поведения. Alle, die im Urlaub im Ausland sind, die wissen, wenn man hört, da hinten sind die Engländer und da sind die Holländer und da sind die Deutschen. И если вы в отпуске бываете, и вы знаете, там англичане в этом углу, здесь немцы, а там еще голландцы в другой стороне. Weil sie entweder eine Sprache laut sprechen oder sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Или они говорят на языке, который вы различаете, или они себя ведут одинаково. Oder man weiß, die einen essen immer nur Käse oder wenn jemand mit einem Baguette unterm Arm macht, das sind die Franzosen. Что эти кушают только сыр, или если кто-то с багетом идет, это только француз. Und genauso sollen die Leute uns beobachten und sagen, die sind nicht von dieser Welt. Вообще люди должны за нами наблюдать и говорить, о, он не из этого мира. Die müssen wohl zu diesem Königreich gehören. Они будут знать, как Die lieben einander. Они любят друг друга. Da gab es einen Umzug und alle haben mit angepackt. Кто-то переезжал, и все нахлынули толпой. Sie investieren mehr Zeit in das Gemeindegebäude als in das eigene Haus. Они инвестируют больше времени в здание церкви, чем в свои дома. Wir hatten letzten Montag eine Beerdigung bei uns in der Gemeinde. Мы в прошлый понедельник у нас были похороны в церкви. Und das war ein junger Mann, 29 Jahre, der an Krebs gestorben ist. 29 лет, умер от рака. Und das war für die ganze Gemeinde eine sehr bewegende Zeit. И для всей церкви это было очень такое время. Und wir hatten Montagnachmittag die Beerdigung und 400 Leute waren da. И в понедельник после обеда были похороны, 400 человек пришли. Mindestens die Hälfte war nicht aus der Gemeinde. Минимум половина были не из церкви. Und obwohl das ein sehr trauriger Anlass war, И хотя это было очень печальное событие, war ein großes Staunen in der ganzen Stadt zu hören. было очень большое удивление во всем городе, заметно. Und man ist nachher in ein Geschäft gegangen oder auf verschiedenen Arbeitsplätzen und die Leute haben darüber gesprochen, wie doch diese Beerdigung und wie in dieser Gemeinde doch etwas Besonderes war. И когда вы заходили в какой-то магазин или люди на работе между собой общались, и люди разговаривали, насколько эта церковь интересна, похороны интересны были. Da waren viele Freunde, waren Bekannte, da war der Schornsteinfeger, da waren Ärzte, da alle möglichen Leute. Друзья, знакомые, печник, который печку проверяет, врачи, очень многие разные люди. Und sie waren sehr erstaunt darüber. И они очень были удивлены этим. Und haben gefragt, wann habt ihr Gottesdienst? И они начали спрашивать, а когда у вас собрание? Und die Predigt war so gut, so natürlich. Такая была хорошая, такая естественная. Sie haben gemerkt, gerade in einer Situation, wo man weiß, wie man sich verhält, И они заметили, что в ситуации люди знают, как себя вести. merken sie, das ist ein Unterschied. Die verhalten sich anders. Они знают, как себя вести, но они видят разницу, что люди ведут себя по-другому. Schon vor Monaten hat uns Уже месяцы назад der Bestatter und die Leute vom Friedhof gesagt, те люди, которые вот, с кладбища, сотрудники кладбища и которые организаторы похорон, они уже говорили следующее. Niemand feiert die Beerdigung so wie sie. Никто еще так не отмечает похороны, как вы. Niemand singt bei einer Beerdigung so wie sie das machen. Никто не поет на похоронах так, как вы это Es ist делаете. immer so trostlos und so schwarz und so niedergeschlagen. Это настолько всегда безнадежно, настолько темное все и настолько все Sie sind die einzige Gruppe in der Stadt, bei der es anders ist. Вы die einzige Gruppe in der Stadt, Вы bei der es единственная anders ist. группа людей в городе, у которых все по-другому. Kann ich mal zum Gottesdienst kommen? Можно к нам на собрание прийти когда-нибудь? Natürlich haben wir nicht Nein gesagt. И, конечно, мы нет, не сказали. Wisst ihr, die Leute erkennen an dem Verhalten, von welchem Land, von welchem Reich wir kommen. Люди замечают по поведению, из какой страны, из какого царства вы пришли.
Sie verstehen, was für ein König dahinter sein muss. И они понимают, что за царь за этим должен стоять. Und für einen Christen ist das Leben auf der Erde wie eine Reise durch ein fremdes Land. И для христианина жизнь на этой земле – это как поездка по другой стране. Man respektiert die Regierung und das Land, aber das Herz ist woanders. Мы уважаем правительство и страну, но наше сердце в другом месте. Es ist offensichtlich, dass wir woanders hingehören. Wir sind nicht von dieser Welt. И это очевидно, что мы не принадлежим этому миру, мы принадлежим куда-то другому. Und jetzt sagt Gott zu uns, Jesus sagt, И Иисус говорит: ihr seid Botschafter dieses Reiches. вы посланники, послы этого царства. Ihr seid stellvertretend für dieses Reich auf dieser Erde unterwegs. Вы представители этого царства, которые живут на земле. Also wir sitzen hier irgendwo in der Ecke, machen die Augen zu und sagen, oh Gott, lass das schnell vorbei sein, wenn ich dann im Himmel bin, beginnt mein echtes Leben. И мы не просто забились в угол, закрыли глаза и молимся: Господи, помоги, чтобы дожить до того момента, когда начнется настоящая жизнь, когда я... Sondern mit Würde und mit Autorität repräsentieren wir das Reich der Reiche, unseres Herrn Jesus Christus. Но с достоинством и властью мы представляем, что мы принадлежим царству всех царств Господа Иисуса Христа. Wir wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. И мы знаем, откуда мы, Und и wir куда мы wissen, идем. was diese Erde braucht. И мы знаем, в чем нуждается эта земля. Das ist unser Auftrag. Это наше задание. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht trinken oder saufen und trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Царствие Божие говорит, Библия говорит, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Hast du einen neuen Pass ausgestellt bekommen? Ты уже получил свой новый паспорт? Hast du ein gültiges Visum? У тебя есть уже виза? Hast du gelernt, dieses Reich zu repräsentieren? Ты уже научился представлять это царство? Dafür musst du das Reich kennen und erleben. Для этого нужно познакомиться с этим царством и переживать его. Wir wissen nicht, was mit Deutschland und Europa in der Zukunft geschieht. Мы не знаем, что с Германией и с Европой в будущем произойдет. Ich bete und hoffe, dass wir eine Erweckung haben und dass von Deutschland Segenswellen in die ganze Welt ausgeht. Я молюсь и надеюсь, что придет пробуждение и из Германии станет благословением для других стран. Aber ob ich in Deutschland wohne oder in Indonesien, Но буду ли я жить в Германии или в Индонезии, ob Europa untergeht oder ob Europa weiter existiert, ist zweitrangig. исчезнет ли Европа или Европа будет дальше существовать, это второстепенно. Ich bete für die Regierung, Я молюсь за наше ich правительство, bete für dieses Land. я молюсь за эту страну. Mit meinem ganzen Herzen möchte ich, dass hier dieses Land sich verbessert. Всем моим сердцем я желаю, чтобы здесь все улучшилось в этой стране. Aber in dem allen Но при этом все habe ich eine Verpflichtung zu meinem göttlichen Heimat. у меня есть моя обязанность моей Родине Небесной. Und ich werde versuchen, das Reich Gottes in diesem Land auszubreiten. И я буду пытаться расширить Царствие Небесное здесь, в этой стране. Wird der Herr Deutschland verurteilen und bestrafen? Ich weiß es nicht. Будет Бог осуждать и наказывать Германию? Я не знаю. Aber wenn Deutschland umkehrt, wenn die Christen umkehren zum Herrn Но если Германия покается, и христиане повернутся к Богу und Buße tun и покаятся, und sich abwenden von den falschen Wegen, и отвратятся от своих худых, нехороших wird путей, unser Land heilen то написано, что Он исцелит нашу землю und einen Segen machen für die Welt. и сделает благословение для всего мира. Aber wenn nicht, Но если нет, dann werden die Leute, die zum Reich des Himmels gehören, то будут те люди, которые принадлежат к Царству Небесному, wo immer sie sind, где бы они ни были, genau das machen, was sie vorher auch gemacht haben. будут делать точно то же самое, что до сих пор делали. Das Reich Gottes vorwärts bringen. Продвигать Царство Небесное вперед. Das ist die Antwort auf alle Probleme. Это ответ на все проблемы. Amen.